ini alamarjan nili ka selam tam lake ilitum sowarlo tu so Sochopathe ahut mate pregnancy ahut pregnancy journey ahut ilitum ko anak ke song ko anak ke boy ma lasi kopi koson si keklem po nangji ma koson si kechere po nangji ma alamarjan si nili ka selam ponji lasi keceng men ke jun lang po si ning thelo ilitum Sochopathe ahut anu tina phana kes si kaprek ni kes mate nili kes ahut bangke nili ke inut PCOS patient nili ke inut PCOS diagnose bang phi amasi nili phan ke doctor atum nangki pudun mate nangki thandun hem che thandam pa meka tu athe nangki inut nangli ko pai ke thipik abang phi si lapan ha par ki jum ben ta nangli concept det lo ko mane abang phi ke laposan PCOS PCOD ke long abang phi ke apor nang pick an medicine and pick an proper treatment an ko ane treatment pa me etik ke concept on e pusi nili phana thandun sta me nangli ko pai thipik abang phi lo ma se concept on det lo ko pai thipik pupudam stame arnam kang hondolo la penili bor i pik nili mena bor i pik aposi nili ta concept on cholo ama hala sona thano hem chi thandam pa me katu chi thandam pa me chingwai dam pa me tu labang so also ki do koke mate concept ke nangli ko pai lo la se akardik asai claim deri punang ki pudu akardik asai claim deri chere pik tu ke do ke dam ke claim ke chok ke jun kan tu ka veda chere tu hemosor phanta nang thandun lo asi hem nang chingwai ad nang chingsai ad lo nili chere pik lo kam pi pu ke nili claim hai he pin lo choro pik ning nili ni tumpha nili neng so tumpha na the nili phan nang support dun pik lo nili phan nang chirap dun pik lo akardik asai nang pa claim kle nili phan kam pi nang pa claim kle lo nili akar jang asai si claim cholo hem kar kok hong kar kok han an kitun la son si nili claim chot lo la pen kardik asai claim teri kampi claim teri puma chere julo pura pregnancy ha kecheng pen 1 month to 9 months an delivery an chere pik lo kardik asai claim kle dalo lata isilo chere nili lang tibuk teng ke phai helo akar dig har muta rong hai helo la pusinili akar jang asai si claim chot lo ke be pono nili be pa me lo ekeng haita pajong ting ta be lo par set po rv ahut pen ke ra la puson lo la pen ke chu hai hui ta nili birik haita chu o elo han thor haita chu o elo ok han ta nili chu o elo an hai chu lo ko an ma ngrang chet an ke nili chu lo stame la puson chere onang ji puma chere o lo first lang thang experience avilang non bang experience dolo sta anu tena bang phista me experience avilang ke cheng si asomar bang hini ki thom inut la bang inut ke do tang lo mate bahini ke thom namate do olo hatum bang experience do tang pola son ta chok chini pa me post me Sochopathe ke cheng atum ke cheng si Sochopathe mate first baby atum ke thang experience avilang chini ne ki bong chini ne new hajata kali makalang don mari tum di chini ne der long ke nilita hala sohot claim long le polo claim kle der lo amaring ke nili delivery ani bangke normal un eder lo sohot asi ilitum claim nang ne puvoi phit sita achiklo onglo mate achithi thap de luplu tangte ing ijang prop asai ta claim po nangji mate ekeng bangdam pik nangji la pen lang abang lang kar om si jun nangji lang akar om jun luplu tangte ari pi aphan bang tang po hala pregnant la delivery ahut ilitum jakong nang pik jhala sohut asap kali i chujeng claim hair hala sohut aki song hala sohut aki duk hala sohut ke boy ke ili sorlo tum si chinilo lasi hala sohut ari pi kapang tang je phan pulo tang te ilitum achiklo la pregnancy achiklo la delivery ade nangle ong langkar ombang ki jun pa ong nang ji lang mang jun pik nang ji ilitum lang akar ombang si jun nang ji akang sama bangkali akar ombang si jun nang ji ilitum barla hot punon ningkreng hot punon ilitum jong si Sochopathe lo pulo tang te achiklo nang ong lo pulo tang te lang akar om si jun nang ji lapen
ekeng dam pik nangji la epok he la epok pan pa keklem nangji ekeng dam nangji la pen hem kang mi hem keven la son keklem nangji hem kang mi hem keven la ke putot chona jalo la so position ke me pik an lo mo delivery hut ala so hut ke ni li claim kledet lo hola sut ko ane ke so ko pi posi ni li cesarean kok ma la than pon lo stame mo cesarean ala merjan bang ni li kaprek selam thu pohala dak ko pik ko son ko ana ke sung ko ana ke boy normal delivery pen cesarean delivery ko ana ke sung ko an ka che prek ma nili kaprek ala merjanong than pon thu pa theding piklang hala tak thanang ji ko pi posi ko pi condition ko pi situation si la son cesarean nang kok ti ma la pen cesarean dat pen ko pi ko son si claim nang ji ma ko an pen si man first recovery dap ji la hai anta nili than pon et post mi pini ala merjan bang ke elitum pregnancy hut ko son si kechere nangji ma ko son si kedam nangji ma palam si nili ki thana posi pini bang than pon pilo elitum ala so hut claim long le po claim kledet po chu ek do ek titi la seta mi elitum han mo delivery ani phan sung pik an ke joy ke kali la si elitum ke chu ke jun ke claim ke dam along ta chelang pon chet nangji claim long le popo kechere po ili claim kledet titi la hello high pressure ta dak pen lo chance ke the claim long le popo claim kledet po chu chot do chot po high pressure ta chance the pikan la so high pressure ke do pen hello delivery ni ke siksa ita ili to delivery ni normal delivery ke pawang je phanta la high pressure bang ekdam high pick an lo plutang te doctor ratum tanang ot identity ka sedeng ka son mat la son ke phoda ma doctor tum ke aning thi hak titi la normal pawang la high pressure bang normal pawang an si la pu bang odrong titi la si la hai ta ka chak nang do pik la si litum high pressure ka palong le de je phan plutang te pura pregnancy journey long si litum che change po nang ji ke cho pregnancy hot ke cho agdam vitamins hormu chunang ji po cho wada titi tum ta do cho ke chunang ji chunang ni phan kali se ta mi elitum ke cho along ne la an cho det lo pot la so pot la calorie ajat hormone chota calorie si bat irong lo mati la so calorie ako ka pa zoom I thuji plotang te neli sai bang klem nang po la bang chuma tha ponai sai klem plotang te walking ekeng dam are ta cho ekeng ke dam bang ke me pik lo litum la pregnant lady tu la si la pen la ilitum la epok abang pasowai po nang ji epok abang pu padu tip ajat bang ke hino piglo epok pasowai pon ji plo tang te hem venang po ani pen hem vidu nang po la pen hong kar kok hem kar kok la ke me piglo epok phan la pu aru me paklo la punat kapajang he ho la punat avit ke padam he arum ke paso na phan me piglo hem kar kok hong kar kok ke lai ta claim po nang ji ilitu pu ing ni ara bebe ra ke li la pen itum mekta jang nang ji sta jang pe me nang ji anarlo sita me ilitum 1 hours mate 2 hours mek jang deeply sleep ekdam mek jang pam me nang ji la pen ajo sita me mek jang pam me nang ji ilitu I ok mesen ahut thang te plot la pe stress en nang ni ilitu pe the ajala do sita me stress bang en nang ni lahai stress ke en pon lahai me ke jang pa me no jang pa me penta week idet e jakong bub idet titi lasi hala so ke litum jakong nang pik anji lasi la non ilitum cesarean ke ongaret sita mel hai ke chi thik pon thik the ajoy ne lo la so jok pan si cesarean ta ongre lo lasi pini alamar jani lika salam la ke ilitum claim long le popo claim kledat la bang ki chok che claim ke claim ponang ji la pen so pin so tum seta me hema sor phan che lang don pa minang che kerun pa minang ji ke chini ne ato mate li rong to kon no ke do tum tinang an mate ke ong dung atum ke horjun po na ne raki hormu chudun po jat po episode la pu ingrang ru sita chelang le det ti atum to la si chelang nang ji ko anya kisung ko anya ke boy la so hot la si pura
pregnancy journey hutuk e chelang dun pe menang je hema sortum ta ase pine lamar jan ke ladak anse nile rebik check po kadu ka beta do mi thak me po thoda lamar jan ngle chetong thuna